Hudson Beat. Baby. Sorry. Konti ba an ba la, nan pas la konti ba. Ok. Allez. Hudson Beat. Yo, men lè di a fre. Ha? Ou ge ba kay nan moun men? Yo, soman se mi. Nou e bay se mi gen nou fre. Ou ge ba kay nan moun che. Yo, ou fre. Yo, bon nou depi an ba ansan avèk ti seksi men. Seksi, ti $5. Yeah, alez moun che, ti $5 ou. Ok, yo. Men nou zan yi va? Yo, an kespe ba. Ou bat gen de sachet bay. Ou konde se ba san. Non, mkonen se moun bon. Pase nou ka ese jere sa, ou konen? Ou kon? Kon ba yi? An mok gen nou. Yeah, men. Ba man geto yi. Geto yi dan kon? Anyway, what? Bebe, ou ba achete. Ek yon gen baye la, ou ba lon, baye sa, ou ba achete. Ou men achete. Mese nou va gen kèm la, wè. Nou gen kèm. Wè wèm ki sa pe, yon li men. Nou espon. E moun la moun che. Nou kagade, li kagade. Nou gen ti krem pou kola, nou gen ti deodo. Yeah, ok. Nou gen ti parfum. Ok. Nou met jet. Nou gen ti savon set mirato, aske mwen demanzel la on moun klen. Nou gen tout bagay la, yon men. Bas men kom zou, yo, pou an kote pou moun fonti bibi la men. Ah, si api pou ki moun met pire de ya la, An bon, evoke men, moun yon fonti bibi. Chéri, ma vini, oui? Ok. Ya. Bat bet ou ales, oui chéri. Yo ba, nan market mde men yon nan apil te ba. Ma wè wè de wajon ko bouleve.